tala whanei tu la Samoa ai o le whaopoponga o tala lau le teo Polinisia. E le se whaamauningo tua inga se sele na whai el tangata palo tau le tu malo vai maunga wha. Whaasanga i le mataita maita i e to tasi o le tu malo o lo tau wā mai mali i e to whailo la tronu foa i le pale mene. O le mta upule na ngia nei le fono tanga le fio angawa pia i le vai aso taluai. Matua ia ile suita wata maita ile fionga ya tonu ufwa moli amitona imisi. Ilona tu uayo le ofisa o le miliona tala le tu malo. Talu o fasilingia tu pelpoloketi. O le tu malo leo vai maunga fa. Sa fai pule mai ile fionga fawalo Harry Schuster. Maia sao noa ile se seo tu a inga. Awa o le mafua anga o le faase e esel faltua ya tonu. Mai le tau aveina o le poloketi ona o le palota, ai le oni tupe fesilingia. O tonu o lo tau wā mai lalo le fua, a le vaenga wha aupu whai, o le wha tuatua i le tua Samoa o tasi le fas mo vai maunga wha. O i o le sui tau wā, a la mangoto o lo tau wā mai, ma matai a lii o le fio anga wapia. O le matai leo wapia na ia whaiatu o inga, o tātou tau fialo na swafa. Pei tai, e to tonu o le komiti a leisi matai o a lii e to whale e tau wā mai malfaltua ia tonu. Mamoli mawina mai e le tātou pa angana iai lea tae au i le fono. Le wha amalulunga a le sui tau wā, o le HRPP i le sui tau wā a le FAS, ma wha alia le wha te ia o ia i la fonga, a le tasi o ana komiti i to tonu o le fono i lea tae au, ai mo ia lava e le aise nganga tau whaleanga. I le fontanga tu stala man komsino whainga palota le sunga tu e whelolo tole a for John Stanley, na ia sao no o le soli tu la fono le tau mawhai o stangata, po oni tangata e whaaleanga, whaalawi loa mta penanga a se sui tau wā, po se vaenga wha upu whai. Inisio tala, to e tolu wā yaso i le palo ta tele, ai to e angia mai fo i leisi tua inga whaale tu la fono. Whaasangai i le taitai o le fas, le sunga la auli le mali e tōpula tai vau. Mali ipotia le Samoa Observer o le aso limo au kuso, le whaamaunia ane iai, e le pā le mia tausi le fionga fia mena o mi mata afa. Le whaia o lana lo ia whaasanga ia la auli, talu ni la fonga na ia whaia a o ta amilo i le fasi sa vai. O nā la fonga e so tanga i le maliu le tamaita i Professor o America Samoa Caroline Gabbard. O le mta aupu fo ile nā, leo lo moli ai nei le tamaita i tu stala telavo ia Lise Marie Schmidt e leo. Talu lo na avatu o se tusi, e longo ai leo whaatatau i moli mau o le mea na tupu o lo o ia teia. O le tusi lewa le nā o lo o ta ua tua ia Lise, la la fono tanga ma le tamaita i pāle mia i le whalitali malo o le tau mea sinai motaa. Ma isi vae ngai fsoswani il suasu e ngā leo. Peita e manatu leo e le, ai se wha mao ninga o le nā tusi, i le umane o le lātou suesuenga, ma lātou mōli ai loa Lise i le tau whaasese, mai ua atofa ai le taimi o le whaamsinongo le tamaita i tu stala, ia November o le tau nei. E se fulu isi moenga FOU mo tamaiti leo le atau au natu, e le kampania le Island Rock e tunga fuafu a mōl falma i tu tonu, i le motu tele i Savai. O le mautanga ngase le i tua sivi le mali e tua tanu mawhili le lua. O le mai aso taluai le antau awa tua i fo il se fulu moenga, mo le fale mai o tamaiti le tupuatam se me o le imutotua. Sauno ai le sui whaatun sili le sunga pali Dr. Tito Kamu, e whaafetaia le Island Rock, talu o le taimi nei o le pepesi o le wha mai, o lo omana o mia te lava moenga. Ai ua whaafetai i le arolo whaatu le Island Rock e whaamalia le vaenga, o le au nanga le matanga anuenga. O se taimi o le tae o le so, le a wha popo i fo isi moenga i se fulu, o tamaiti i le mali e toa tanu mawhili le lua, i le mota ngase au tu i Savai, i tua sivi. E le onofua i le kolu se mumu le lato fo i pito la awe fsoswani a inga, ua a fia i siamo le denki fiva u pepesi nei Samoa, e pe ona sao nolo na pristene le sunga tau TALA mawala, i lunga o le ofisa whaasala la wale malo le 2AP. Ia o le lawa o tu ina mai la le lisi o la to ia o le matonga luenga o le toe anga ia tue. E toe tilo po ua malo lo singa se ia. Wa tato tele mai lo po ua pisi ia tue manisi tulanga fa pena. Au le aunga la o le mato fa moe lea. Po o ieni mana onga. Po ieni mana onga. Ia le mea lai mo mo fa sa le nta ina mo ai ia na mo se tulo wa le na mo le ia fa ma
Fai wa malolosi le mana o misa sosoani ia eleila sosoani mawai. Le fionga tau tala mawala le pristene o le kolu se mumu. Peita in sao noa i fo il pale mia tausi o Samoa, fia me na o mi mata a whailwhailo inga matustala i le sao wha au o le malo ai o le numero tangata wa fia o e o mau soifua mai lato ua maua iaunga. Ua o atu i le 5 afe o no se lau fitu se fulu i lato. Ua ali ai aunga o le fiva pona iwi. Talu mai Januari o le tausanga nei, mai lua afe o no se lau se fuluiva, ua wha maonia i suenga wha pitoa le wharema, laboratory tests, ua fia i le whama. E afe fase lau, fase fuluono, ngase FOU, ua pesia i upolu masawai. E au fia ai le tolu se lau, fase fululua, ua wha maonia i suenga ale whalemai. E o mai le so, e tofa, ua wha maonia, ma le to tasi o lo masalumia, ua maariliu i le nei whama. I le teimi nei, se lau se fulu lima, ngase sa tau fia i le whalma. Ono se fulfa ngase ua toe manuia ma tea itua i o latou ainga. Ai 5 se fultasi ngase o lo o tau fia pea. E lea se tasi o tau fia i le vaenga mo ngase tina ina. O lo whaawa upea ngā luenga a le ofisa tonu o whaalawe whaafuasei a le tunu o le New York. O le whanaina o le fumigation o nuu a onga manofuanga whaitele whapea tātou ofisa whainga luenga. Talana o le neitu la mai lau litio Polinisia.